Ko kole ke hufanga ngai whatap ko da peko sa nā whakika a tā moau ai mo meniti ko e nike whakahoko e polo kalama ko anga maheni pena iloa ko e special hard talk ai patoa. Ki mua ia ko whetuka whamalo ke tamai he wani he off mo tau he tai whiwhi manako ko da peko ne whai ma te tau tolu o tau au sia mai mo meniti ko ni. Koe ki aha laka peha whakawhea ngai ngai tau pea moe whinangalo e nea whio o ea whiona ka ku one ke o mai manawa mo uio tau inasi ai. Pea ne pehe o tau oange langi langi mo koloria maana i ofa ko toa peko ne tauhi ma te ki mutoli a pina pea moau mo polokalama koe ni ku o tawanga maheni ki ai ko hono whakamama ka kai whonua. Ko ia o kou whamalo ai i he tawa umai ki he momenitini pe a kou kore ke utalangata e te kita o whakitu ma mao atu. Ka tā moau ai momenitini ke whakahoko ai polokalama koe ni. Ki mua ia kou whamalo at ka te ki motol ko toa pe na mutoko ni mahi polokalama koe ni. Koe polokalama fo koe ni na e o kuhangepe o kou mauloto ai me akahatoa i he polokalama koe ni he koe uhinga koe ngahi lau tau na lava ke whaia ngā ue pule a ngā pa i loi ai mea koe ni kui koe patiseti ai a ko hono whakapiritania ko budget pa kui whakatonga pe koe patiseti ko ia te utala noa kia he poni he koe uhinga o ku ia e ngahi lau lea he whare o kou tui whare alea o tonga o kou tui o ku tai maa usia apina ka o kou loto ke whakamama pia ki tala noa i he lea anga maheni ngofua ke lava ke mahinoi he e tauhi whanau ko toa pei apina na e ikai ke mauhano whainga maari e ke hukiloki ako pia ko ki mutolu koe na e hukiloki ako kou tui te mu mahinoi au pito ai a polokalama koe he poni. Ko ia ko whamalo at ke lotu kau whai whekau. Whamalo at ke te ki mutolu kau whai whekau he lotu. Hau eni ke taimini mo e polokalama toko ni koe mu meni. Toko lahe kau whai whekau nau tā mai tirila. Lele mau ati ki wangi au koe ke toko ni ke mu meni mo tau ngau e o kwhai. Hau ka te ki nau tolu na nau ngau e tahau no tahataha ku nau i Amerikani. Tirila, lele mau ati ki wangi au koe ke toko ni ke tau ngau e. Pako ia ko whakamalo ka te ki mutolu. Ngai momo ko toa be mo tuko anga koloa o koe ke whakaaunga i vale. O kulawa ke whakaaunga i ke ngau e koe na mu meni. Mahalo ko mousio ka atoa i he ngahi ngā unu ko toa peo kwhai. Pea koe taimi ko toa peo kwhai tala noa keno ko ngoi ko maafana. Ko ngoi i loto ia te au. Koe polokalama koe ni ne whakamama peo tau ke mafu. Pea koe ongo koe au wha o tua. E ne homo mai mo ngahi tuanga koloa koe ka mea whai ngofua. Ka koe ne whai ngofua koe ngahi ngā ue lau maari o tua. Ke o tau whatu mo tau mafu. He ko tahaia, e ngahi te whito ia ko naki he taimina nei maamani a hoko o tutuki ke kolosi ko ofa. Ofa ke masiva. Ofa ke masiva. Piange ko e whehu ina e whai he e. Tō taha mau mea ke te ia ko hai me te whai. Ke lava ke mau a he vani. Pa koe talia e kina ne pe alo tufa ho koloa ke masiva. He kai te ke auha ko he tufa ho koloa ke masiva. He kai te ke whekai ha koe tufa ho koloa ke masiva. He koe uhinga koha. Ko tau tufa ho tau ngahi tare ni tina kai ke tatau. Nai nima, nai tolu, nai taha, nai hala au pito. Pea koe ia koe hala au pito mo taha o tau whengai ke ohake ke tolu. Paka toki ai e tolu ku nima mālohi o ne whengai ke ohake ke nima. Kapu impossible ke heko. Hoko ha mea pehe ho tau tau tangata mo tau foi mamani. He koe tare ni tina ke ono tufa. Pagoia oku tupunga me kehe angai tare ni ti ono tufa. Oku ia ngai whea mo kaki. Whaka ekonomika. Whea mo kaki whaka sosiare. Whea mo kaki whaka politikare. Ka aku toki kehe anga whanua. Oku ikai ke ia e pule totonu. Oku taau hono taimi mo pule hala. Pe aku ne hanga mau i. Aku ne hanga toi lolomi. Hifo ai tare ni ti taha o alo keinanga whakataha mo puaka.
Whakapau ko tau sio ke ki I family pa tangata. Kai aloa. E mawahe ene mo ui mela I tapoleni. Whapehe e kakai a hena ku manako peke whakaanga. Nau whapehe ku whakapiko. E whakapiko e pe kakai hono pe I kai. Ko tau tuwha tau tare ni tina keke. Keke au pito. Na e taha, na e tolu, na e nima ko lawa fulfula. Pako ke tatau e taha ko toa pea. Pea koe tupunga me kehe ko ia. O tau lava asio ke ola o ngau ko toa pe whaka ekonomika, whaka politikale, whaka sosiale e fo I mamani koni. He kapau na tau tatau katoa o hange koe koe ke whawhai koe lea koe ia o ke tu maari e koe. Kapau na tau tu maari hono katoa. He ke tau mau tatoi momona o ngau o whetō ke aki. Moe fe ilongaki e foi mamani koni. He kai tau lava ilo e kehelelei me kovi. He kai tau lava ilo e tu maari me masiva. He kai tau lava ilo e tangata ko usai me tangata ko kovi. Ka ko tupunga me kehe ho tau foi mamani. O koe masiva koe tu maari. Pe e pehe e pe o tangata. Ko ia o whawareware ke o mai o whahinga whakaanga o pehe o kum e tenau fie kai ai pe ko tau kono whakanai nai I kai. Kapana ilo he eki e fe kai ai pe tenau vare ai pe hono whanai nai. He kai ke alua mate kolosi. Ana ne toho lalo fu kolosi ho a o ki he a kau whakalava pe tutuki tapu moia ko uhinga ko ha. Ko ne uhinga ko ne ilo e kehe. O ku kehe pe atamai ia. Pa hei kai pe ke tatau ia. O ku ke ilo I pe ko tau whanau iapi. O kai ke A Street katoa o whanau o he kolisi. O kai ke poto o tamasi katoa a ko I he ensinia. O ku kehe. Pea koe kehe ko ia e kehe pe mea katoa. He koe fu mamani ko ni koe mamani tau hoa. O koe masiva, o koe tu tamaki. O koe kata, o koe fiefia. O koe tangi, o koe loto mamahi, o koe fiefia. O koe masiva, o koe tu tamaki. O koe tu marie. Mamani tau hoa. O koe fiefine, o koe tangata. Koe mamani tau hoa ni. Pea kua pau, ke tau tokanga I kina masiva, ka lava ke ha, ka lava ke iloi. Lava ke iloi ki tau tolo no tokanga I kina masiva. Ko ia ko wha malo at ka teki mo tolu ko toa pe ngai kupwhi kau aki. Lava ke tau hanga o pātolo ake ngā ue mu meni. O kua ue ke hatunga o koe ke te lava tauwhi. Ko hana uhinga, ko hono uhinga he ko yanga ko ia whaka o tua. He ka pāna ko pole ko ia ko pole ha tangata o kai ke whaka o tua. He kai ke pehe nia. He kai ke kau kaua pehe nia. He kai ke longo mo ui pehe nia. Kai ene whaka o tua o ku ha. O ku misteri. Ke poto mo ilo e tangata. Ka ilonga tahau ne whai wha manuki pa o kuia ko ea. Ko tahau ne whai manuki o ku ilonga mehe ene wha manuki ai ha. A mea ko o kweno atamai. Ko ia ko wha malo ka tek mo tolo hono ka hatoa pepa mahalo ki tau wafe ki ai o inga he tala teu e tau ngā ue. Ka e tau polokalama poni ka ko wafe ki ai ko uhinga ko wha malo ia ngā ue ko lava. O toe whare eua. O toe whare tahi veitongo. O me osi ata matahau, o ko fiefia au pito. Pea ko maua tu e tau taiolo sisi, te tau hoko at lewa ke palani ngau e mumeni, I he mahina kon ko sune. Aia ko ahawha osi a pongpong, pa te tau hoko atu lewa ki he palani ngau e ko e mumeni. Kai kehe, te ulawa te tau asenita, ka tau kamata. Mo whanongo le rei, ke tau pacheti. He toi hoko te pacheti, e nau polkarama koa pongpongi wharearea, ke kai kehe, ko ke mahinoi, ai basic level, ai maulalo taha, mo hae uhinga pacheti, pa mo ngahi mea ku hoko he, nai hoko pure anga neafi, nai hoko he pure anga koen ko akirisi, nai hoko he taimini, ngahi mea ku misteri ko mosio, neongo ko wha, talanoa mau peki ai, ka te toi talanoa te poni, ke lava ke mo mahinoi, he ko tau mua e polkarama koe niko e ha, kono whakamama ki mo tolo. Sai, ko tau topiki ke poni, ko ha pacheti, ko ha fo irea ko pacheti. Pea koe konga uluaki, koe whonua, pea moe aneafi. Konga ua, koe whonua, pea moe taimi o akirisi. Koe konga tolu, koe whonua, pea moe pureanga ko ni lolotongani. Pea koe konga wha, koe wheka konga aki, ai ngahi kuonga pea moe patseti.
ko ngā neafi, ko ngā akirisi, ko ngā koe ni, ko nau wheka, ko ngā aki, pia moe patseti. Ko konga hono ni mā koe pure anga, oi aho ni, pia moe founga, tānaki, pia moe founga, tānaki, mono whakamole ke panga tuku hao. Ko pure anga aho ni, pia moe founga, nau tānaki panga, pia mono whakamole ke tuku hao. Pa koe kupo no lewa koe mea makehe, koe ngai keisi, o whie mao, he mū meni ke whakailo tangata honi ko lavu. Pa koe hoko hake, koe ko hono tukuaki, o whakahoko ki tonga tapu uluaki, tukuaki hala, o whai ki tonga tapu uluaki. Pia koe konga hoko lewa ko hono palani, koe palani ngawe pa mono whamalo ia ngawe ko lava. Ko ia o ko sai ke tau kamata. Ki mua ke tau kamata ko whe mau ke hanga o whamatala e whoirea whakapiritania ko budget, ai kui o tau puaki whakatonga pe patseti. Pe te utoi ai au ia ki harea tonga ange taha, aia o pehe ko e tau hanga o whakapotopotoi, o mei tau te whito eni ke mea koe paanga. Ka ulawa pe o patseti, ai mea katoa pia. O ulawa ke patseti ngowe, o ulawa ke patseti whangipuaka, o ulawa ke patseti mataika, o ulawa ke patseti, ai mea katoa pia. Ka koe tau talanoa eni, i he paanga. Sai. Tau pehe ko aho ki whamiri. Aho ki whamiri, koe mau anga mo uipe, koe tau pehe koe mau anga mo uipe, koe paanga uangeau, i he wiki. Sai. Uangeau he wiki ko ia, ko pau ke aiho mo mea kai, tau pehe koe fo i kai a koe he whiawhini. Sai. Koe fo i paanga uangeau, o kuhu mai pehe fo i wiki peta. Aia koe fo i aho e fitu, ko mo ngau e katoa whakapaanga e aho e fitu, o kuhu mai ko mo whamiri koe paanga pe uangeau. Sai. Koe ute mea lere paanga e wanoa he wiki. Sai, wanoa ia. Koe kai, ke aho taha, koe whakamore ke aho taha, tau pehe ku paanga tolu noa. Tau pehe ku paanga tolu noa, whakamore, tau pehe ku fulahi ia, koe aho e fitu. Tau pehe pe ku paanga e wanoa. A whakamore i he aho e fitu ko ia, o aho fitu ko ia te au whanoa, wanoa ringa fitu te au whanoa, tanake at mo wanoa koe ute mea lere ki ai o te au ononoa. Sai, toi paanga fia, toi paanga whanoa me uangeau. Ko tala noen he ki Unity CCE, ke lava ke mahino ai Unity CCE Society koe family, pia osika pa te tautoki hoko rewa, ke foi mea koe pule anga ke lava ke mahino ka te motor. Sai, koe uangeau ko patseti ai ki family, tau pehe ko ki family o tilila. Sai, ko ki family, ko paanga humai, ko paanga pe uangeau he wike. Ko whakamore ke kukai mo family he wike, ko paanga te au whanoa. Sai, whakamore ke ute mea lere holo, paanga wanoa. Sai, tānakia ke te au whanoa ko fia, te au ononoa toi pe paanga whanoa. Ko paanga whanoa ko ia, o ku tairiri ma upe au, ke uhanga o toi whakaaunga ia ki ha mea, tau pehe pe koe foi whanoa koe toki mea mahu inga pe, te ulawa o aikia foi paanga whanoa, he koe uinga koe ha, he ko pau ke ne foi whanoa koe te nehanga oha, o whakatuhotuha ke toki au ke moni te koe, o toi humaha foi uange au fo. Sai. Ka pau koe ahe moha mea taha koe totonge vai, paanga hongo fulu, ala ke ia te au fitnoa. Ka pau koe totonge uhila, paanga hongo fulu, ala ke o te au walunoa. Ko ne te au walunoa he koe mei, koe necessity need, koe fie mau vivirien ai family, tau wha pehe koe fie mau viviri. Aia ko tau pehe koe fie mau vivirien, he kua pau ke kai, ke mo ui. Ko no uhinga ia mea o kui koe fie mau viviri, pia moe fie mau tae viviri. Koe kai, o ku kau ia fie mau viviri. Pea kua pau ke kai koe. Koe patset ko toa pe, ku pau ke ai ki ai kai, he ku hinga ku pau ke kai, ke mo ui. Sai. Kua pau ke ai ki ai totongi vai, he kua pau ke ha, kua pau ke inu, kua pau ke ngahi ake mea kai e vai, kua pau ke kau, koe fie mau viviri moe vai. Koe uhila,
Ko fie mau vivili mo uhila he ko pau ke ulo e mama he po uli ke lava ke ako whanau lava ke mo ilo e huta kai holo e whakapoulina humu hataha tō la vea me akai vai uhila ko e necessity need pe ko fie mau vivili ai mo whanongo he talanoa fie mau vivili ko uhinga e fie mau vivili ko kai uhila pe moe vai. Tānaki katoa foi patiseti koe ai ka pau te au whanoa ai hongo fulue te au ono noa ia. O ku toki whikaua mai rewa me alere ki ai, o ku kai ka fuwhe mao viviri ia, neongo o ku kau he ngai expenses yanga maheni ai taktaha whamiri. Tau pehe rewa, ko tānaki mai wanoa ko ia, ke te au ono noa ko te au walu noa. Sai, toi wanoa. Ko wanoa ko ko ki se niti, ye kuku he family he wike ke au ki he wange au ko he wike ko o ku kei toia taki se niti pe kapau o ku osi e toki osi pe ke sapate pe e toki osi pe ke tonaki pe a humai foi sirini fo o I he harmoni te to ho kwa te mea tatau Aia ko poke foi wanoa ko o ku mei ko foi seniti talifaki ia ke afakatu tamaki e toki hoko mai e anga he pacheti ko ki unity CCE tau pehe o vale pe ko tau pehe pe o vale pe ko hongo mai me afakako a ki tahine ongo mai me afakako a ki tahine fe unga mo pa anga tol noa okwa no e patseti he toi pe ki spanga wanoa ka o mai me afakako a le ka ofia pa anga tol noa ko uhinga e fo idea ko deficit pe ko no he ko mea whakaako ko ere kau paanga tolu noa, ko ki pacheti ko ke puke ho ni mape ko ki se niti ko family I ho ni mau whiunga mo paanga fia, whiunga pe mo paanga ua noa. Aia ko hongo fulu o kuha, aia ko hongo fulu o ku ikai ke ma uia ho ni ma. Ko uhinga ia o e deficit. Ko uhinga ia pachet no, pe ko e pachet deficit, ai unau ai foi rea whakafolo kia ko ia. Ko whakatetua, ko hako ai na whakafoilea whakafolofola, o nau ai he patseti ko eni. Ka ko uhinga ia, o foilea te whesiti, ko whakalaka, ai fie mau, o ko ikai ka fie mau viviri eni, o ko fie mau, ko whakalaka ha o fie mau, pa e lava peke fie mau viviri, whakalaka ai fie mau ko ia, I he patseti. Aia ko toi peho patseti ko panga wanoa, o mai e mea aileka mea ko panga tolu noa, ko ke lava ai ha. Koe ke lava totongi he ukuha, te whisiti ako patseti e paanga fia, paanga hongo fulu. Koe whakatata mahino ia I he unity CCE. Sai, koe taimi kou tau hiki ai koe ke unit lahi oku kehere vaia. I mean, oku kai ke lau paanga pe hongo fulu pe te au pe wangi au, whai ate he miliona. He koe uhinga koe ha, koe uhinga koe whonua whakalukufua katoa ia, mo ngahi fie mao katoa ai whonua whakalukufua ki he vai koe uhila koe. Fie mao whakalukufua ia koe ai whonua vahe kau ngā ue mea katoa koe foi patseti a koe ai pure anga. Ka koe whakatatae I he unity CCE o ko whaiat ko no whamatala atu, hange ko whamatala ko ke ki family. Sai. Ka pale te tau hiki hake ke pure anga, ai ko mo whanongo ko nau talamai, ko pat sete tau ni o whiunga mo paanga e nimangeau miliona. Nimangeau miliona ko ke fuma upau, ai fika ka te talatu ko nimangeau miliona. Sai. Ko ni mangeau miliona ko ia o ku kau katoa ki ai vahe of ngai whakamore ki office palasi, ngai whakamore ki whare area, ngai whakamore ki whare paanga, ngai whakamore katoa ke upotu ngā ue ko ai pure anga. O ta tau tofu pe, mo whakamore ko o whai ko ki family, ka ko ene kehe he o ku ihe unity CCE ai ki family, o ku ihe unity lahi ai pure anga. Sai. Ko ngahi whakamole katoa Inland Revenue, Custom Department, Ministry of Health, koe Ministry of Education, Civil Aviation, Police, Sotia, koe ako ngowe. Ngahi ministry katoa ai pure anga, ko hono patseti, aia o kukamata ai
patseti ai pule anga o ku kama ko pau ke foi mahina ta hawa. Se ko whakatatai nau o atu, ko ki paanga i wangeau, ai ki family, i he foi wike pētaha. Ko ni toi au koe ke wike koe, ai patau pehe ka pau ke ngāue ai motua, ko motua u ngāue o ku whaiako. Aia koe vahe koe motua he whaiako ko paanga i wangeau. Aia koe every week, o humai paanga i wangeau, ko ki income ai ki family, pe aku nau hangalewa patseti, e nau mea katoa ke ki foi wangeau ko ia, sai. Toi au peke moni te hoko, toi vahe motu a, toi humai wangeau. Koe mea tatau. Koe pule anga o ku kehe ia. He koe foi patseti ni mangeau miliona o mai o whakawheunga ke foi mahina tahaua pe koe foi tau e taha. Aia koe foi tau e taha ko ia o ku kamata ia i aho uluaki o siulai o tau katoa ki aho tolnoa o sune i he tau e taha. Aia koe taimini o ku tau lolotonga lele i he patseti waafe taha hiva, waafe wanoa. Uhinga he na e kamata fo i patseti koni u tau lolotonga lele ai, kamata ia me aho uluaki o siulai i waafe taha hiva, ko hono uhinga ia o ku waafe taha hiva ai, o lele mai me siulai ko ia o ngata i sune tauni, ko hono uhinga ia o ku waafe taha hiva, stroke, waafe wanoa. He ku kamata financial ia me a ulako siulai, o lele mai o au ke au tolu noa sune o e tau e taha. Sai, e kamata lewa fo i patseti koe ae una lolotonga alea i koi whare paanga e taimini, i he whare alea e taimini, e kamata ia he a uluake o siulai, oi waafe wanoa, o lele ai ke aho tolu noa o sune oi waafe wataha. Kono uhinga ia o waafe wanoa waafe watahai. Kono uhinga o kuarea ia i kohe taimini, he koe uhinga koe ha, he kua osia me, tata i kua sune, kua pau, ke approve katoa e paanga ko ia. Kua pau ke o mai katoa whakamore teu me ngai ministry takita. O mai e whare paanga e ne pacheti koe ke he waafe, wanoa waafe wataha koe te au miliona. O mai he ea koe nimanoa miliona. O mai e whare mahaki koe tolu noa miliona. O mai he customu koe tolu miliona. O mai office palasi valu miliona. So koe tātānaki katoa ia he ngai ministry e nau whakamole, whakafuofua, i he foi tau e taha o mai ke aleai he koe lao ia, kua pau ke o mai katoa ai whakamore katoa ke silini, ngā ue pule anga ki whare area, ke area iai. Pea koe mea e unau whai ko he taimini ko hono areai. Hono areai e patseti. Ae, o ta whiri atu ho ta kaunga whafo, ho ta whafofonga ho ta ngai wāhenga ke ha, ke alo whai tutu uni whakapoto taha, o whekau aki mo e patseti, ki hono vahe o patseti, ki he ngahi ministry katoa e pule anga. O mosio ki he totolo, ai mea koe mawhai, na aku lave ki ai, pa koe fuofua polo kalama, na aku whai, na aku talatua e mea koe nika teki moutolu, koe kamatain ki uhanga whakamama ki moutolu, ki he hala whanonga ko ia, ae u pehe he tokolahi ia, o kupule ko atimi, ae u pehe he tokolahi ia, o kupule kau whawovonga, ika, mu whanongo lele he koe, polo kalama ngā ue pene e pule anga, o kou whatu me iai, ai ngahi whelinki, kolosi aki koe mawhai, sai, o ku tawhiri, o ku ika ki tawo katoa ki whare area. O ku tawhiri, ai whakafofonga, e taha, toko taha pe, me he district o ta nofo ai, o ave ki whare area. O mai toko taha fitu ki whare area. Ko e ta ave ko ia, ko ngawe ulolotonga whai he taimini, ko hono teskasi, pe ko hono whaka i ke whakangofua, ai ngawe ai pure anga, ke lava whai e sevesi, mai ki a taua, aki aiha, aki e nawareai, ai paanga koia koi loto moeha, moe whakafofonga koe na e oatu e hai, na o atu e taua. Neka ke no whanope whafofonga pa alpe ia te iape, ka kohai na ane o atu, ko o atu e au mo koe na ta vouti ki ai, ke na woki loto, o whaihono tiskasi aiha, ai paanga tuku hau ahai.
paanga tuku hau a taua. Ko uhinga e na wo ki loto. Ko na wo ke area I ai ha e ta paanga tuku hau. O koe ke na wo area I ha nau mea. Pe koe ke na wo area I ha haki unit sisi hange ko na whakatata ki ai patseti koe a ki family. O koe ko na wo a ki nau tolia o area I e nau ki mea pesinolo I loto he ikai. Ko na wo o area I ai mea ai ha ai vahenga whakalukufua he ko haina ne ange mawhai koe nga teki nau tolu ko taua. Na tafilia ki loto ke alu oha, ke alu o tokangai, whakapoto-potoi, ai anga vahe, ai silini ngā au e mei he ha, mi he tuku hau totongi e hai, totongi e taua. Pea ka pau ko taua o ku ta totongi e tuku hau o ku alu are ai. Pa ka pau ko taua na tahanga voti, ia ke lava ke alu are ai. Pa ko toi talamai e hai ko nau tolo o pure. Sio ke hala, ke pule hako atimi pe ke pule whakafofonga whare area, ki ha mea na ikai ke mei malawa ka na ikai taua e ta oange fo I mawhai e voti, pa ta ange fo I paanga tuku hau, ke na wo o tiskasi I loto whare area. Na manau me yo ki whare area oha. There's no purpose over there for them, or for themselves, or for their families, or a small unit like their families in there. Kako na wo tiskasi ai ha, ai paanga tuku hau, ai taxpayer, o ave ki feia, o ave ke whakalere a ke whanua. O koe ke hapaanga ko atimi ai, o koe ke hapaanga whakafonga whareare ai, koe paanga ahai, paanga taxpayer. So the taxpayer is the boss. Koe taxpayer ko iau pule. Pule ke ha, pule ke whakafofonga o ne ave koe ki wharearea. Sai, koe o atu koe ki nau tolu ki ai, glotonga area e patseti e taimini, koe foi me alalahi e ua, o nau tokanga e kina, ai I wharearea ai ho nau sino. Uluaki ko panga totong tuku hau ke ha, benefiti ma taua. Ke mau e monu e hai, mau e monu e taua. Ua ko ha, panga totong tuku hau ke ha, oua aluhala. Foi me alalahi e ua, o totong ke nau whai wharearea. O ta taua I pepe ko ha no whai ngata. Pe oku maa, pe oku mamafa, pe oku mei kau po uri, pe oku uha, pe oku la a wharearea. There's only two purpose. O nau I loto ai, ko e area ai sirini totongi tuku hau, ai taxpayer ke ha, ke foki mai benefiti I service ai pure anga ke ai, ke best benefit pe ai ha, ai voters, mo e taxpayer. Ko no wa ke ha, alu totonu, ai paanga totongi tuku hau, ai whanua ki ha, ki he purpose o totonu. Ko fo iua ia ko pau ke nau mate ke ai wharearea, ke nau ilo pau, ko ki senit ko toa be a taxpayer o alu totonu ke aunga ke publiki. Sai, ko ni mangea miliona ko ia ko tau pehe, ko ni mangea miliona ko it's mahalo ke te au ko anga he ko tau ke imo me ko pesete whātolu, nima. Ai tuku hau o totongi I he ha, o totongi e he current, he whonua, tuku hau koe whonua. Pa koe pesete lewa ko hono toi, ai ka pau pesete ta whātolue, ai ta pesete whāwhitu lewa, ni mawhitu lewa, koe paanga ko ia, o maia me whia, o maia me tu apure anga. Ko talanoa ko ni ke lava ke mousio kakai whonua, ki he flow koe, ai mawhai, pia moe service, ai pure anga, I he foi lotoi, pure anga moe anga ene ngā ue whakalukufua. Sai, koe pesete whātolu, po koe pesete whāwha, o nimangeau miliona, o kuha, o ku ngawe akia e hai, o ku ngawe akia, ai paanga totong tuku hau koe, aki taua tonga. Ai tuku hau whi, ai tuku hau koho, alu ko whakatau koe foi taipana e lawe, e tonga tapu uluaki I wharearea o totong tuku hau e pepe, ko whakatau koe koe e foi taipa pe aha, pe au sasia lewa he whare koloaka te koe ai ha, ai foi siti koe pesete tahanima pe koe pesete tolu noa, ai ka pau koe foi taipa tau pehe paanga nima, koe pesete tolu noa o paanga nima koe ia, koe silin tuku hau ia, ai ka pau koe pesete tolu noa e paanga nima, ko paanga e taha senite ni manoa I he foi taipa ko toa pe ka pau ko tau e taha o ngawe ake whonua ai foi taipa e taupehe o ngawe ake he toko taha api ko toko toa pe ai taupehe foi peke taipa ko foi peke e taha o whiunga mo tola nima
Ka oku ngawe ake ki family ko ia ai fo ipekete taha I he wike kotoa pe. I he wike kotoa pe mai fo ipekete ko sie nima. Aia oku wike e nimaua I he tau te ke riunga ake nimaua a nimaua hongo fulu tu e noa ave taha nima mo o waono. Aia ko paanga e uange au ono noa o kulava ke hanga whakamoleki I he taipa. Uange au ono noa. Ai paanga ni maua uange au ono noa. Sai. Peseti o tolu noa o uange au ono noa ko ia ko paanga fiha. Ai tau peheka pau ko pesete tolu noa o kumei meke nofo I he fiha. Fitu ngofulu tupu. Aia ko paanga mei meke fitu ngofulu tupu o kuha o ku aveia ki he tuku hau ko paanga ia ahai ko paanga ia ai pule anga ko paanga ia ai pule anga o ku ke totongi e koe ka o ku tutu un he lao ke ha tutu un he lao ke tanaki ia e hai ke tanaki ia e fare koloa ko toa pe ICT ko pesete tau noa I foi taipa ko toa pe so ki family tahau nau spend pa anga wange au no noa ke taipa e nau pepe imagine ka pau o ku family tahafe pe family e tahamano wa nau pepe ko pa anga I pe fitu ngofulu tupu I he wike o ku to ho totong taipa he e fare koloa o ave ki fe o ave ke pure anga ko ha ko budget ko pa anga tu hauia o fai ko a fare are he taimini hono nga au e whaka patseti ko patseti e pa anga ko ia ko pa anga ia na e whenga ko a kirisi ke ha ke tariu e kakai katoa pe ki hai kakai totong tuku hau he ko whakalere pure anga o whakalere ake pa anga hai whakalere ake pa anga ai kakai totong tuku hau o koutui o me mahino ai anga fo I whaunga pea moe leanga maheni au pito ke mea koni ko patset o lava ke mo ilo ileva ko hu mei fe ai pa anga ko o fai ake ngawe pehe ko totong tuku hau so ko foi tuku hau eta ko foi tuku hau eta ai ko I he wafu he tawato mo ngai puha manatui ai tala ko he pule anga ko ni ta totongi pe mo toi mata la mai ka te au tirila ko loi ata au totongi pe upuhaya so ko tuku hau eta o kai mo tuku hau eta ko tuku hau hai tuku hau eta tuku hau e kava ngahi laiseni tuku hau ai ko ngahi ko me akatoa ko oku tanaki e pure anga ko me ai o kui ko paanga tuku hau pe au to oia me fe o to oia me kato ko taua ai o pesete fatolo o ni mangea miliona ko sirin ko ia o totong e hai totong e taua ta sirin totong tuku hau ko tui o mahino ai foi tafaaki ko ia ka mutolo sai ono whakakakato leva o whaia te me mulini ai ko o ko fa apolo kalama ki ai o ko ke no fo pe fo I mafai ko ia he tui ai ko tui o ne fili ambassador ke americani ko tui o ne fili ambassador ko ki Australia ko tui o ne fili ambassador Britania ai ko ngai fonua Commonwealth ko nau tolu o nau fai ai to koni ki pure anga tau te fito ko tau ngai fonua ka nga api hange ko Nusila mo Australia ko foi pesete fa fitu leva ko toenga pe ko pesete fa anima pe ko pesete fa ono e patseti o ku hauia me ngai fonua muri e nau tokoni ke ngai fonua langa hake o hange ko ia kotonga aia ko e ka whakaluku fua eni o foi patseti o ko whamatala tu mo paanga ko o uhinga ai hono tala noa ai ko uhinga ki hea ke paanga ko ia ko paanga ke ngawe ake service ko toape ki hea ke mo ui a tangata totong tuku hau ave paanga ko ia ke hea ko ke ako ia eta whanau ave paanga ko ia ke mo ui ke tokanga eta mo ui lerei ave paanga ko ia ki malai wakapuna ke whefononga aki ave paanga ko ia ki wafu ke utamo me akatakatoa ko ia ave paanga ko ia ke treasury ko uhinga ko ngai paanga pule anga ke lava tokanga whamau anga ke lava hopo ngai crimes and things like that ave ki he whare area ko inga ke area ia ngai mea ko ngai pule anga patseti mo mea katoa ko ia ave ki office palace ko inga ko tui mo ne whakamore ana
api polisi ke lava ke ngai laiseni mo mea katoa toka ngai merino ko so tia so kono tufa ni mangeau o ku tufa katoa ke ngai ministry dakta sai ko henga leva e talano ai ni ke lava ke mahino ka lava ke uhanga o oatu ai foi kanoloto o polo kalama ko he poni ko inga ke mahino lele ka tek motol ai fehu aki ko ai paanga I taimi ko te talano ai ke foi example ko eni ke tonga ko ai aneafi pe mo tonga ko ia akirisi pe mo tonga ko ahoni he ko foi me ai ko patseti ko os mahino he kuhanga fa matala ia to sai tu ke kamata atu me ahoni sai mahalo ko fa apol kalama ne sio ke pol kalama piven mo siasi mo mea mahalo na fa ngawe akelea ko hai panke o ko keteau te ngawe ake foi rea ke he kai te hanga ia o ngawe ake foi rea hai panke te ngawe ake foi rea fra Britania ka ko ngawe ake maupe o ko ngawe ake maupe mahalo ko fu fanongoeni ai tonga mo pol kalama mo he pol kalama mo kamata ke rea mo tohi ake kakai ai na kui ko criminal mind pe ko atamai o no mastermind o kaka I he uto pe a whakafotunga mai I tua I hangahi ngāue o lava ke kumi ha whangaki I lao ke whakaunga ai kai paheke fo I ngāue hala ko uhinga hei kua osi ha whakakaukau I pe fo I kaka me loto criminal mind I mulini o osi hai lao I ki ai Amerikani o kuhanga e kau whatotolo ia mo e kau loe au Taki uto ko mastermind ni he whamau anga o kai ke toi aha no poto o naia. O tau mei whakatata pe e tau tole criminal mind ni ke kau drug dealers. You know? Hange ko nau tiliva ko nau mea e nau koloa tae whakalao. O ayo hange ko na ko mea nai whaitonga ayo io e ufi kai mono ko I loto ai. O si set up pe ho nau mai ni ai kaka and how to deliver it ai kaka ko ia ke lava ke hake successful ai foi mea pe ko product pe ko service ka ko tonga ko tanuhala. Pa te whamatala ai ako e ku foi talanoa ko ni te kava apo I pe tolu ua o alo whaaki ke taha. He ku mo osi mahi noi ai patseti I he taimini I he ku talanoa. Sai. Ko pureanga ko ni ai ni ko po hiwa tone toa ne tau osi whanongo le rei pe ki tau tolki ai po koe ke te toton ke te pe mai hataha ia hena. Koe foke whanki kau whakaanga hena. Whanki kau whakaanga koe ka te tautu moi loki ako te kata ki taia. Koe foke whanki kau whakaanga pehe koe kaha evidencia. Ka okui kai ke aha evidencia e lava e ia o determine ka oleva ke ha ke reasoning hono uto ke transaction ni poko activity ko o mea ko ia pa tene to lava leva I loi ai whakamo oni. Ko oku talanoa ko ni this is the fact. It happened. This thing here happened. Pa kono hanga ko classify ko ke criminal mind ni ai for fact ko ia o tok fire he atamai hataha na eha na algiloki ako. Sai. Ko en. Ko preanga ko ni ko fuafua rea pe tangata ik pale mea na ne fai he os ene ma o ko filifa rea ko ha tanuhala. Ko ne projecti ke ni ngawe ko ni complete foi temiko agrisi ko ha tanuhala. Pe he kai pe to riliu mea e nau taketi ko osiha os fika ipe I loto he atamai ko ha ko tanuhala. Tanuhala. Sai. Ka pauleva te uhanga reasoningi te uhanga o interpret pe te hanga liliu ai foi tanuhala ko ni ke lava ke hau ke foi patseti ko ai aku ta ostalanoa ni ke patseti ku mo mahino ko foi patseti ko wanoa tahiva wanoa ai ni ko ta ke lele ko ke tau ko ki ai e ato noa sune ko foi tanuhala ka to ko silini na approve I he tau ko osi wanoa tahiva ke fai ake ngawe tanuhala o lele mai wa ukisune na osile ak moya he deputy prime minister former deputy prime minister se misika na whakafofua ko paanga pe hongo fulu miliona sai hongo fulu miliona ko ia ha uleva ai pare mia ko po hiva tone toa
O tala mai ko ne tanu hala anaia o kuha o ku ikai ke hongofu ko ne foi project ko tanu hala pe a ko hongofulu miliona ko na ai ko se misisika pe mo pale mia ko Samuela Akilis poiva I he ta ko osi e ikai ke fe unga project ya ko a pohiva tu ne toa mosio ke mali hu mai ko tu ne toa ko mo ne foi project tanu hala o kai ke fiti ai foi Pacheti ya ko na ai ko se misisika mo pule anga ko Akilisi ke tanu hala whakalukufua ko hongofulu miliona pe mosio le vai ka oku ikai ke fiti foi patseti aina utalatu ko kiai ka oku toepe pa anga wanoa ai family ke toki ya o ke wike koe ka toki o mai e patseti he ikai toi fai hafaka mole vale ai family ki he ki I wanoa koe ka kono puke mate ke toki ya o ke tonaki pe ya o ke sapate toki ya o foi expenses ya o feunga me panga wanoa pate pe ai spende wanoa koe sai pe he koe vahe ma pita a pong o mosia o gute toki fai foi tu uniko ia ko me ako taimi mo teiti pa taingari ako tauhitohi ako te vita ta lave mau pe mo pohiva to ne to ko me ako spending mo me ako time frame mo me ako teiti it's very important he me ako tauhitohi important he ko lipoti ko to ape he me afaka tauhitohi ko pau ke sipela foi piriote o foi Piriote e foi whamatala paanga ko ia. Me he aho tahaono sune ke aho tolvalu, ke aho tolnoa o February. Me he aho tahataha sanuari ke aho tahiva me a katoa. Whamatala paanga katoa. Kua pau ke iai hono time frames, kua pau ke iai hono teiti, kua pau ke iai hono specific reason for spending o money ko ia. Sai. Kabau na estimate ese misika mo Akilisi pohiva ai foi panga tanu hala ko panga hongofulu miliona. Sai, hu mai pe pale mia ko ne project tanu hala ko ne project ko tanu hala. Finally tau lue mai me September September Oktober November December ko tau ilo iko ha. Ko tau ilo iko foi hongofulu ko ha au haia. Aia ko project tanu hala koe a pohiva tu ne toa okuha whakalaka ia ia whakalaka ia e foi patseti koe nai foi patseti koe nai ai koe o approve he appropriation act he koe nau osi koe nau walea e patseti koe taimini o nau Felotoi katoa koe kia o pasi pe tailoto whahinga ka tola hanga whahinga ko ne osi koe ia o hit koe act pe osiko ia pe ave famoni kiai a ene afio pe akuile vai ko appropriation act pe ko appropriate ko no uhinga ko seniti ko toa pena na discussi falearea ko ni manoa ko tongofulu miliona ko ke tanu hala atape ko panga 5 miliona ko ke kumi ake vakapuna ko panga 3 miliona ko ke fotu ake kalonikari spend of whakatatau ke foi lao nai approve whale area o ave o whamoni hingoa kia ene afio pa aku uilewa koe appropriation act. Sai, o ku i kaito ia ha mawhai o taha ke ne ngawe hala aki a silini ko ia ka koe mea pe ko ia na e o mai ki ai. Ko uhinga lewa o ko ui ai ko eni ko criminal mai ni ne huat a pohiva hela osi I whaleare he cabinet pe a pohiva tene toa. Na he cabineti. Koia na minister paanga. O ku ne ilo le refo I patseti hongo fulu miliona ke tanu hala. Ko e ku fehu I. Ko e ha na e where a project ke alu o whaihanga aue ki ai. Pea ke alu o aiko o project ka ke haupe o hala ke tanu hala. I kai ke ngata ho hala ke tanu hala kana osi whakakau I peho uto o koe he momeniti pe koe na ke rea ake tanu hala e si hongo fulu miliona koe ki he tanu hala. Osi create peho uto e kaka. Aia o kui koe e au koe criminal mind ia. He nake osi fika I pe e koe sepitema te tau aie. Tok fall back e action I behind.
fall back e actioni mui mai kana o si whakakau i pe o toia o si isi e hongo fulu miliona koe te tau ai tau tole ua fitu koe pa te tau ai tau tole tahaua koe tau ai tau tole tahanima miliona koe te tau ai tau tole mea koe ia na e o si whakakau i pe September he nake o si ilo i rei koe whani koe na e allocate ko SMS pe mo akirisi he ikai ke ne whakatu uta e iho parani ngawe. Koe mea koe au koe kaka. When you think like that and you act in a certain way to make it happen, I call it criminal mind. O ko ui e au ko criminal mind nia. Pe ta tau ai pepe koe hae lao ne mo toki le ei ki mui. Le ei e ko uhi ngā ko ai pe ia e ko tala mahe lao ke tau anda pe ta anima miliona. Le ei e ki he ko ponite. Tau le ei e ki he ko uhi ngā ko tau mawhai ki he. Tau le ei e ki he ko pentemi ki he tō mai. Toki ririu kātoa ke fit in mo fo criminal mind ko na whakahoko pe September. This is why o ko longoa ai i he mea koe ni mo e ku fie mao ki hanga etu kei te whonua i he mea koe ni o lolotonga whai he e kakai na e whiri mai e koe. Ko koe na ke whiri ai kakai kaka koe ni. O wikai ko au, he ne kai ke whiri a pohiwa tone toa. Pe au ikai ko patoa, he ne kai ke na whiri a pohiwa tone toa. Moi whiri a kosita lavu, moi whiri a mawata hui, moi whiri a Sami Waipulu, moi whiri ia haifuteita lave mau, mo poasi tei, koki mo tolu, na mo whiri mai kakai kaka koe ni. Oa na ake toe hanu kahata, pa koe taimi lahi tohi mai kakai ka teo, tiri la ko ako whana, tiri la ko mea ko pe, tiri la ko fumaka ko pe, tiri la ko kiwaka ko, tiri la ayang e mua ko whale, tiri la ai mai mua. Taimi ko mo tohi mai ka teo, pa ko mei whakata mai ki wale, ke upea na ke whiri ia hai. He ko uinga he uku mamahi o ku loto, ki hataha o ku tangi mai ke toko ni, kana e whiri e Sami Waipulu. Ka hataha o tangi mai ke toko ni, kana e whiri e pohiwa tone toa. Ka taha o tangi mai ke toko ni, kana e whiri e lavu. Ko e ku uhinga ia kakai e whonua. Ko kakai ka toko ni unau whai e ka toko ni i he taimini. Ko e whiri e koe, ko koe na ke oange ho o vouti ki ai. O ka pau, hei kai te ke whakakau whakapotopoto i he wafe wataha. Te ke inu pe tamaki o e criminal mind ai kākā koe ni o aloa o ke ngata anga o mo ui hei kai pe to ririu ia. Kai oua, ko ke whai ririu. Ko ki ririu ka o sisi, ko ki peni ko kolosi ho nau hingoa, pea tiki, hataha, te utok talatu, e au koe ke whiri ai, i he wafe wataha, pa ke whiri le vai. He koe uhinga, koe taimi koe e laka hala e toko taha koe i whare harea, o i kai ke ne whaiho taloto, koe tahanga ia ha, koe tahanga ia toki whakateki ia he ea pata toki hanga. Mea. Sio, te ta whaire e tau e ngawe whakapolitikare ki ai, i taimi koe, o i kai ke ne whaiho taloto. Ka koe taimi koe kuke alko ave ho mauti ke kakai ke he, pa ke hau ko tangi maga te hau ke langa o whare, o koe ke ha, o koe ke whea, o koe ke fuluti, au tai fuluti au pitoia, a taimi ko mo pehe ai. Kai ke, hu mai pe koa pohiwa tone toa mo foi, kamata he aiha, kamata pe whihala ki he kune ilo e ia ko pau pe ke laka, a pachetia i he, pachet ko na os allocate pa na os approve. Sai. Mo whanonga ko mean ko na nau whai, ai gui ko he kau tama ko hae pange. Ko ne te whamatala. Sai. Te eki ke tō pandemiki ia. Pau te eki peke ha pandemiki e tō. Even ko os globalized, o ai pandemiki mo ngahi, whakataputapui and all those kind of thing. Kasi o ke maari Kua osi tāpune boda. Koe ke toi ai havaka, pa koe ke toi havakapuna, pa koe coronavirus ko ne heka anaia ke ngahi uta koe tahi, it doesn't take 2 days, 3 days ko mate ia. Kai ke mo uye vai lasia he aluat wakatahi, e ko ne roloa koe folau ko ne mate anaia. Osi ta ofe wakapuna, ko osi lockdown, lockdown, ko tāpune boda, o koe ke toi huat, ha mea ta ke fonua. Tāpune boda, peha, toi ha ia mo nima kakai loto, ke mo nofo whakataputapui.
O te muto e o whai ha mou mea, ka mou nofo piha mou api. O mou pehe, o make sense, o mou sio ke hoko hoko ai mea ko criminal mind. There is something. O nau hanga tapo loka pehe ki mou tolu, ke ua na mou toi lava whai ha mou ngā ue. Ko uhi ngā koe ha, ko uhi ngā ke whatonu hi ai criminal mind ko ni ho nau uto. Sai. O si loka pota. Ko meo kei loka loto ka pau loka pota. E toi hau ha corona me feia ka pau ke o si loka ai ongo pota. Loka malava ka puna. Pa koe wholau tahi kai ke mui ha corona ai gloloa. Ko hea meo ke loka e kakai loto he kakai ke nau whai ha ngāue. Ko uhi ngā koe ha. Ko uhi ngā kono whakakau kau ia. Ai ngahi activity ke ha. Ke fiti. Moi fo i ha. Moi fo i criminal mind ko na e kamata pe sepi tema. Tau loka ke ngari poto ai ha, ke ngari poto e tau hanga ko use e pandemiki ki ha, ke tau patset tanu hala fo o mau e lao na te ke area i fale area kai ha, ka muhanga pe moto tiri wata kai holo pe paanga, koe uhi koe ha, koe pandemiki, ka mosio ke mari sai. Lolotonga ko ia lele ko ia mafana ko ia ko na fotu umo me akata ko ia. Ko mai uraki mapuna mai ko hemd mapuna mai pe ko hemd pa hanga ta hofa politika le ia pa malolo i fa hemd lo to ka ko nyengo ai pe fangi to i fa makata tiri la kon pe o sami vai pulen mo me o fa pe no area i holo hemd behind the curtain sai ki low i fa I hemd hoko mai ko ke tan hala pa ko na fanga foi tutun kapneti foi tutun kapnet ke ha. Foi tutun kapnet ke to o katoa toenga panga katoa na ha toenga panga katoa ko patseti ko uhinga na ha ko uhinga na osi pasi foke foi paanga ya ko ya i sune ta ko osi ke ngawe ake foi paanga patseti kato paanga a Ministry of Health paanga mo ui paanga sotia paanga polisi pe ko uvoti fu a hai he ta ministry na lava ke tau hanga vahe ange paanga ko giai he tau ko osi ke na ngawe na ha na hanga na tolo close down ai fare kai ha ka na hanga na tolo o offer mai tutun kap o tugma gitu atutun kap net pe ha ke ave katoa paanga ko ya ki feia ave katoa ke tonga development sai i kai ke ngata ai kai ha kana to hanga leva approve ke to ala ki ha ke tahanima miliona ke lava ke whakatau ngahi pont ko to ape e pule anga fe unga mo tahanima miliona pe ave whakaloua ya ki feia ave whakaloua ya ke tonga development bank o kumo pehe ko me a ko ni na to whakakau i pe kai na whakakau i pe he foi momeniti ko na e fai ai ko na e approve ai ko ni paremia he ko uhinga o kuha o sasala mai talano o ku kau gia i no ke vala na ngawe tonga development bank o sasala mai talano o ku kau gia hai ton whakahau he na ne kai e Canterbury fund ko i New Zealand and who whatever all financial institution na nga kai e ton whakahau ko i New Zealand o sasala mai o kunau kau i financial ki kautaha financial advisor ki nau tolu ai pule anga pe mo love ko business a love kai ke pe ko mo onia pe ko loi ka mo sio ki he foi hume pule anga ki tonga development bank ko haia ko ino ke vala ia he ngawe ino ke vala i he tonga development bank o kune ilo lelei e ino ke vala ai feelingi aki koe ai pa anga me tonga development bank pe mo pule anga he ko pa anga he ko pange a hai ko pange ai pule anga sai ave ko ia wa fitu he na tutun kapneti ospe ko ia pe ha ongo mai ka tek tau tolu o kua soft close ai whare February. O se pe koe soft close koe ongo mai soft close koe ai whare pe aha pe nau toki o mare ki tua oha. O mare ki tua me whare area ae koe na aku teke riri ai kau whakafufonga whare area hei kai koe ke ha. Hei kai koe ke aha mo kete ke mohanga oha. Ke mohanga o poikoti mo tu olue katoa ki tu he mea koe ni kana ea nei kai ke lava whakahoko ai mea koe ia neongo koe ki toko tolu pena nau whai ai mea koe ia
O si pe koe soft close koe whare pe ha, pe he mai pure anga ki tua o ha, o toki whamafola mai ai ha, ai pandemic ke ha, ke lava o iai hono press release, whakaha, whakafonua. O mo pe he whakalao e foi press release ko ia, o kui kai ki whakalao ia. He koe wharea whakalao koe ha, koe area i loto wharea area, pia paloti o majority toko lahi ai hiki ni mapa toki lava ke pasi kai. Nai ha, hange koe hano ngahi koe taua, hano ngahi koe ha whakasesere. Hange hano ngahi koe ha vare. Ke tau toki o mai pe ki tua kia ke ua na to elea mai kau whafafonga e kakai, ka na uo mai pe o tātānoa pe i tua he paosi pe paosi, ko hau toka ngat ke tātānoa tua whare. Hono uhinga ia mea na aku loto mamahi ai, he tātānoa tua whare, he ne kai ke ta oange ta vouti ke na uo mai o tānoa i whe, tānoa e tua whare, na oange vouti ke ha, ke na uo tānoa i loto whare, ke area e mea koe ke best benefit a ta wai loto whare, o kai koe tua whare area. Sai. Osi mau katoa foi mea katoa koe, kua fiha, ua fitu miliona. Ua fitu miliona koe ni ta e kau kia e hongo fulu miliona, ko osi paasi, i he tau whapanga waftahiwa wafi wanoa, ehe pureanga koe no agrisi. O mo sia, ke toki follow up mai mau lao, bit by bit, transaction by transaction, activities by activities, ke toki support ai ha, ai foi criminal mind ko ne whakahoko he paremia, i septema i he ene palani langa hala, o kune ilo i o kwai kaha paanga ki ai. Toki follow through, e ngahi tutuni kato katoa, ke ha, ke ne hanga o whaka tonu hiai, e ne ngahi palani, tae whakalao na ne whakahoko, i septema whakataha, moi kakai na ne whare ia. Kai ke ngata he ne foi palani mau lao ko ia, kai ha, ka ne toi hanga, nau toi hanga rewa no pure anga o nau hanga current toa, ha no, pek fiu no eke peko hai, ha no o kwhai e lavu, ha no o kwhai e saya moehau, ha no o kwhai e nuku. Ka mo whanonga foi mea maari e koe ni neu lava, ke uhanga hoko. Ai foi news ko ni wa mai katia. O alpe wa mai foi news katia, ko news me panke MPF na alwa lavu ki ai ke feinga ke transfer ke tano ke pule ke transfer mai paanga pe mehe tonga development bank ke o mai ke MPF pe ha pa ke tal MPF. Pulia lavu. Kone puria pe koa lavu o puka mai appointment pe koe tā mai, koe ai koe whema o koe puka appointment ai paremia. Kai ke tāria he pure. Pau hare mena e whai. Kolosi he o kahai, o ka nuku. Minister Policy. Pau hare mena e tā mai ke MPF ko nuku. Na e tā mai ke MPF ke ha, ke alau he ko hai, he ko lavu ai ha, ai sekeritari ai paka. Ai sekeritari ai paka. Ke ek whakau pe ne vilo takaiolo ai foi transaction ni mo ngai activity ia te au. O kou whakakau na koi businessi o kune whai e tanu hala koi paka. He koi paka o kune oswhai ai ha, ai registration o nau COVID campaign. Na koi tanu hala o whai he paka, i he anga koi hoko foi tala noa kon he tāma anuku ke alau ai paanga ai mea o whema e lavu, he ko lavu o sekretari ai paka. Hange koko whakau hono ta e tari koe ai eke atu koi whare area ko hai koe ngahi ingo, ko hai e pisinisi o kune whai tanu hala, pe ko hai koe ke lava tari. O koe ke lava taha tari mai. Ka aku lava ke tau whamatala whakaowhiofi ki tau tolu, i ngai mea ka atua kou hoko. Tā mai koe anuku ke oange mea kou whema lavu, ke transfer mai paanga koe me tonga development ke MPF, he koe inga ko lavu aia. O lavu e sekeritari ai paka. There was something related ke paka heni. Hei kai ke hala o ka pau e tonu e ku fo i moe misi koe ni, koe paka o ku ne whai tanu hala. He koe paka o ku iai e neha, ene businessi, ko osi laisene business ko ia, ko pāti te moka, pāti e kakai. Ka wanuku, ka walavu, ka waya pohiva tu ane toa, o ku ka waya kabineti katoa, e pāti ai paka. Ai ko nau tolu ene nau loto, koe ki he tanu hala. Kaike. To loto mai lewa,
po hiva to ne to mo kabineti kai ke ngata I he transfer kon e foi sirini ko ni o ave ko ke ngawe aki ko ke tanuala ka nau toi hanga karentoa nau toi hanga malui ai no kon e kautamahe panke whakalakalaka ai ko ikusio atu sai ka pau nai ave pa anga ko ke panke whakalakalaka sai ave pa anga ko wa fit miliona ke pa panke whakalakalaka ka pau ko ave ke lav ke nau no me panke whakalakalaka ko hai uhinga ka toi karentoa ai hasilini ko o atu pe me pure anga ke fai ake hano ko uhinga ko ke te fema ke karentoa he ko silini ko ya ko pau pe ke fai ake tanuala he ka ke fema ya ke fou ko hano ke sio ko ke me ako no whakakau e kaka ka pau ko foi wafitu ko na o hake ki he tanuhala sai alo atu leva lavu monuku mo saia mo hau ke no me panke whalakalaka kai karentoa e pure anga sai. Ko fe ia fo I wafitu miliona ko Fe ko ne ongo mai ko a niusi ko o ku alwa lavu ke transfer a sirini ko me panke whalakalaka ke ave ko ke MPF ko be oia we frapo. Ko transfer sirini ko ke ave ke panke panke MPF ka lau no ko ai ko sirin ko te lau no manau to me sirin ke ai ko sirin ke he nau no me ai ke sio ke double treated ko ai paanga sai ka pau ko uhinga news ko ni ko o mai ka te au o ku transfer ai sirin lahi ko ki panke MPF ko wa fitu he na tala mai ko vahe o fa milion anuku fa milion alavlav fa milion asaya moi hau he tahawa miliona ko na raki ave sai he kai ke alo lavlavu ke transfer silin anuku he kai ke alo lavlavu ke transfer silin ko asaya moi hau e albe lavlavu ke transfer ene silin sai ha oinga te kau apare miaki ai ha oinga te kau anuku ki ai o mahina o kai fo silin whakaluku fua o fai ko no fenga ke transfer me panke whakalaka ke ave ko ke MPF pe aku nau kaunga ki ai ki pati te mo pati ko na ko epaka sai ko eku whakakau ia te au ngai tala noa ko eni o ka pau ko to'o ai foi ua fitu miliona ko na ave atu taha nima me bond pe taha ua miliona me mea ai ko ne ave ko ke MPF pe ha pe nau toki ole ki nau tolo fai toi fu foi no fo pe how much I loto ko o transfer fu silinia ko ke panke ko but they can use it in anything te na fie mau ka na o maleva no to no fo o ai tanu halape o fia miliona e na estimate kaiha to ki current to aleva he pure anga de mosio ke ngai tala no ko to ape me ko ko tala tu o hoko ko eke ko ka te vita lave mau pe kune currenty e lava he kautama ko ni o totonge no te na lava totonge ala pure anga current to ko na te na lava totonge no one talange e ya io aya ko ne foi io ko ya o ku matchmaker ya mono transfer wa fitu miliona ko pe ko panga lai ko na winga ko ke lavu ke o mai ko ke MPF ke o mai ta utuat me ya ke hoko ko security asset ki he no ko pe to ki current to pure anga o ka pau he kai ke na lava ta me fe ia mi he foi maka he fuka tau vale pe ai foi maka ai ko foi maka na me fe unga ma hongo full miliona pe ko hawa no miliona pe ko havia e fe unga pe me foi maka a hono ta no ko kai ha o hake fu pa anga ko tari ki pe ka lava pe foi maka mo rotate ko revenue ko pure anga o peite foi no fo ogo pa ko fu pa anga ko no fo he mai ma anau tolu ma anau tolu ka criminal mining o mosio ke mari o ku fu mari au pito ai anga fehu aki a mea ko no na fai na to ko ka tevol se asfano ka pau ko mo oni fa pe mo kumi se as ke ngai ngongo ko ni kumi o to tatari kumi pe ko mo oni a transfer ai ko mea ko kono ai ko pi e mahange ko ka mahaki moa he tala mai na kai ha information ai mau fie mau ke mai information ni ko mau panga to tong tu kwau o atu na vote ka kai ya ko ke alo to ka ngai fale ale pa ke ita ko no mai information ko ya ka te mato hange ka ke to hafi mo fano ngo to ngata pongo fulu o to ton ke
Mea kai ke tau pule ke to pe ki tu ai taimini. Loto mamahi he o mai information e nau ngawe. O ka pau koe mo oni e transfer asilin me pange whakalakalaka ki he. Tuku hake ki he. Ta koe mo oni pe te lava mahau ia iu na whalala pe na tolu e lava tae no. He gosi ai fufoi paanga i unofo he. Current toa pule anga ai tapol. Current toa pule anga. Current toa pule anga e lava pe ai mea kototong. He koe uhinga koe maka ea. E whakatau mai me lavu. E whakatau mai maka me anuku. E whakatau mai maka me saimoe. E whakatau mai ia. Whakatau mai ia ake ha. Ake sirini ko unau noko e. Whakatau mai mea hai. Whakatau mai mea teki nau tolo. O mosio ke maari ai mea koni. Pako whai mea tahani. Teu ko ke soft close ahoni. Ane afi. Saini ai contract. A saia moe hau ko paanga wa $50 million. Ko wherewa ko ai asin ko ia. Ko saia moe hau tala noa ko kia ngai New Zealand. O tangahi mea ngawe me nusila fia million. O tangahi mea ngawe me siaina fia. Ko suatu ke whangafu mea lere ko o mai koe me siaina. O teke uiloi ke hanga mamafa koe lere hala. O koutu iau. Maa koe lere pe whangafu lori koe ngoto e hala. O ka pau koe ke whewheka whiunga lo ai matolu koe hala. Ke ne carry whangafu lori lalai pe. Ai ako mousio ka inga. Ke hanga e nau ngai manuva holo koe ni. O whakaori. Kaori au pito. Ke hanga koe uksio. O mousio ke kaka ene tae kalasi pa aska pa haole wat pare mea tala mai ko sai teke tano hapure anga mapure anga hala he ko winga fe mai foi mereni fe mai foi manioke fe mau ke sai hala kaun kainga mereniena e pala pe tongana I he hala ko lolo tongani ua ke lava pule anga fa market ma foi manioke ma foi mereni ma foi talo ma mea ki mulini ala tata pule anga pe agrisina na ka mata fai pa ko na foke pe ko na ko pule anga ko tu ne toa oha ke na fai na to mea ko ka tala mai ko tanu hala ke ko tanu hala ko hinga ke lava ngai ngawe fra economica taki mamata bla 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 that's not a priority o ko haniti ai fono ko nit ai fonua ko ha ko mai e pa anga totong tuku hau ke lava ke ha whaka ai service ko fale mahaki ke sai o mai hanga hai develop hanga ngawe anga fo ke lava ke ha whaka ngawe ka kai fonua uta e na foi tokonaki o mai ki muri e pure anga pe ha whaka si e ngai totong tuku hau kat katoa pe ko winga ko ya he masivesiva fonua fere mea o fe ma he kakai fo no viviri ang e tanu hala ko tanu hala ko ka fe ma viviri o ko ko le ka te ko tangata e pale mi ke ka tak fra mole ala ka ke hanga manatu yang ke te ko tanu hala o ikai ka fe ma viviri ko meleni na tu na tongana o ko ke lava motor fra market pa yang a fe ai ha to melen he sai a hala pa ke lava fra market ko ya o ko tui o ko hanga fra matalat ai fo ikonga ko ni ke mo tokanga ke mo sioki ai o mo sio ko ai pe kakai nga mahen o na fai fo ngawe ko ni ko hinga ia vai ko ai fo I programa poni ko aneafi pe moe ko fonua pe mo ko prianga ko panga fonua pe mo aneafi pe mo fonua pe mo agris pe mo fonua pe mo prianga ko no tu oneto sai ko prianga ko agris po hiva na ya na ikai lava ha me na iki low wa pe kai ke lava ha me afai he ko hinga na ya na ikai ke alau e agris me akata ko ya ke hoko ko me apena na asimai ko ya complain o tuai prianga agris complain o ko ke lava prianga agris o aye complain o fakatikitato complain o cover maka ko na me ape fai ko ya ko complain he ko kamata ke fe kai ai fanga kupu ko fu man fe kai he ko ke na to ya me ke na wa ko ke ta foi pai pa emoto kalava ke na winu me ai ko tai mini ko motuki ai ha motuki procurement ni pe ha motuki pe mo finance ek ai public ek ka ha transfer foi pa anga ke au ka to ki pange fa la ke lava ke ha ke no fo pe ma fai ko kabineti pa mo si foi process ko na ku talatu ta anuku ki he ke tukuange ko lavu o ke tali e pek ka ke na lava tali fale ale po hai po tu ko hai foi business o kuneanga fai tanu hala
talia te vita lava mau koe ion e lava pena tolo to tonge no pa ko sio koe a aku koe ke foi practice ko to fu paanga koe o ave ke MPF kai lava ke ha ke fai no me he paanga fo o peia o i kai koe paanga koe na ave koe ma na tolo o ha ke ia tuku ki he koe malu i o ha tari faki o ya o transfer ai ki he o se va afaka comerciale e panke fralalaka ko ha me koe ke na lava nga o ake va comerciale e panke fralalaka ka fe mau ke transfer i kai ko uhinga ko transfer ke o naha te link ake mafai ha default I know ko he kai ke lava panke whakalaka o ala ke MPF ke fusilini ko hui ai a ko uhinga ka pau e ngawe ake commercial line ko ai panke whakalaka ko ne default pe no wala mai panke o to o te silini ko na transfer pure anga ave ko ki ai o mo sio ke me ako mari sai ta foki mai pure anga ko agrisi kai ke lava pure anga agrisi na o vale pe hanga agriso ta ofe money laundry hanga leve agriso ai fufo ilao pasi leva fo ilao koe tuange ke panke reserve bank ke na hanga to ai approve o ka pa transfer o laka he ta mano pe ko via e ave ko ki to pureanga ko hai na asi mai ko longa Clive Edward mo hai Ralph Stevenson agona algo ko ki fale area mana tu e por kalama ko ya algo ki fale area malanga i ko ai covid ko fo ila ko ya ko neti deva na hu mai tala mai mole api mo ya inkai ko fo ila le reia na lava o ha no ako na monga ke o te na to yanga fetuku a paanga fo noa ki tua sai na ilo e akirisia e faingata a me akatoka ke to fa reform feel fainga ke tulia Steve Edward kai ke lava he koi uhinga ko ya ko fu family ko ya etuate ko fu kupu e fu manfekai o mo sio ko hai asimai ko he taimini kamata ki asimai taimini ko hai connect asimai tamai ke tukuange fainga mari e kautama ke lava ke show now self ke tukuange kune os ilo ilere ye mea ko ni ka ko uhinga he ko ya ko Clive Edward ko ya ko e mono family ko na tolo na loya ko ke ngai panke ka to ko funua ko Clive Edward sai ta ofi akirisi me akatoa te hao akirisi sio hake akirisi ko me atata mo fano te hao akirisi sio hake ke hiva noa miliona ko me atata wenu na fai ko taimini sio hake akirisi ke hiva noa miliona pe hanga akirisi faka ilo mo u ha me ko ke taimini te ke lava fa foki mai panga ko pa ko ke tuya e to lava fa foki mai panga ko ka ko le ko team si house faka ilo eke panga ko hiva noa miliona ko ko hai na loya ke hiva noa miliona ko Clive Edward monofoha mo sio ke asimai ko Edward ko taimini ko o fakatonu hia i ko asaya mo yao he ko uhinga ko hai ko pilo levu asaya mo yao asimai leva Edward me he fakatonu hia e ko uhinga ko ya ko loea ia pilo levu ko loea tonga seti o mo sio ke fe kau aki ai fu kupu man fe kai ko na fe kau aki o siga pa le vai tala mai mo foi lawa Edward tamai o ku ki si eta asimai ko uhinga o ku ki si yang nga we pango pa ku ki effective yang nga we ko na ikai ko uhinga he unawa o unau kau ko fanga fu kupu na to fu man fe kai na ta polio pure anga agrisi he ko uhinga na ta off kuko akirisi me ose na manava he fa nga we pango ko ni ko o unau fai ke na tu maria ko no como a paanga pure anga tusia te foi pai pa ko ka fatafe mai tanu halaka tau kai he ko ki na mo ina tolo hataham ka ki na mo ina tolo ha paanga tahafe taham na mo pe na tolo ngo fu miliona wa no miliona tolo no hiva no miliona ko ka fu man fe kai ko na mo anga ko ya sai pe hareva ai Westpeki pe ha Westpeki kai peki paanga ko tonga seti na kai peki paanga ko tonga seti oha au fe tonga seti taimin mate fulu ai tonga seti kai fe tau ki hoko haken ke pure anga ko o tupofa sai ko tupofa na mo uya tupofa lo tonga panke ko Westpeki pa ko Westpeki na ya pesete wanoa ko ya ko share ya o pure anga hangale va tu pofa ave pe no ofefine apilorev ke aloha ko board members pe go sea ko aya e poate ai Westpeki sai
Ko hale me a pilorevo na fai. Ale va pilorevo mai fefine ko miska, fefine ko miska me Australia, o mai leva miska hoko ko pure, oiha, o Westpeki, sai. Hale va me a saia na fai. Sai mo hau. Ko ku fa matala ko ni ke lava ke mosio tonga ane afi, tonga akirisi, mo tonga ko no poiva tontoa, he fu man fe kai ene tata pate ko taimi ko o ku yai kai ko na fanga fo me manava anga o no fo ko he kulonga ko hange ko ke taimi ni e ko kulonga ko pure he to ta o na tata sai o male ba miska ke Westpeki hare ba me asaya mo hau na fai me ale ba saya mo hau na fai ko hau langa alo langa fu fale ko na ko sopu ko ne ki kamata ipe ko langa ospe ko pari mai ki pange fala ka ki pange Westpeki ulo tonga ya miska fo como i mai foi milion na ko fia fu fale ko na ko sopu o vale pe hawa asaya mo hau alo langa ai ha ko na pa ko na ko ki pa ko na ko defini ko ha ikai ko ha ko hinga ki pa ko ya ki kamata ipe ko ki langa ko ya pe ha ko mo mai lau miliona ko fe fu fale na ta hai mui ha fe ko fu ka fu fale ai me hanga mai ki abosiliana o hanga mai ki me ko na ai ko ta wanga taxi ko uliti wata ko fu fale ta langa mo ya sa mo ha ko ni kam ko ne me pe na fai ko ki kamata pe ke fai langa ko inga ke ha ke o mai pange o sio o se ha owner equity he ka ke lava hai polo ingi o fai ha polo ka pa ka ke ni rock develop a ka ne ki me he ko owner equity pe ko te ki capitolo a ki tape ki kamata develop pe ki capitolo mahana pe na ya o ta mano pe na ya o ta hakilu hono ki kamata develop ko a me ai ki fare ko ya pe mangat ke Westpeki o hanoi mai fulau miliona hawa tu kata u fale kata ko ya te mini mate kai ke osi peha au ha mo Westpeki ka anga ai o fata o Westpeki ya PSP ko ha ka hingo pange fo pange mefe Papua New Guinea ai go ni fra o ne frale ko ai pange tonga ko na pange tonga pe a hoko ma Westpeki como ye pilolevu mo ne ka tangata saya mo ha miska mo me au aki miliona ko ya au haki project ko ya sai ko fa matala ko ni ke mo fanongo ka kai fonoa mo fanongo pe to ki loto ki mo mafu ai wafe wa ta ona to mabahe me ya como ye pilolevo ki me ka to ko mo saya mo ya mo me au osi pe ha na hoko make ki panke ko nai ai go na hanga ui pa na hanga pau ake hingwa ki moto na ui ko maha ki motua hagi motua ke langa ni panke na ave kona o fotu ko fale kona saya mo hau na ui ko lo mai le ko kolo na ta utuato clive etuate pilorevo te o atu leva mo miska o atu ke pure ai o na mihi ipe mo fia miliona o fulu wano miliona ai ki saina ka ospeha mate lai foi pange ko ya pana oska pa ko si fai hole mo tu he tangi holo si ene lotto mama hi ko miliona fia ene mole peha hanga na tolo ui ko maha na fe pau aki na tolo clive etuate mo pilore mo me na ui ki saina ko ya ko maha o mosio ke totolo ai fu man fe kai pe mo paanga totong tu hawa fo noa o ku mate hiri a hope anga project kov kotope sai ta kolosia tu he ke tonga timba hamena hoko tai mena ke pure minister ai ko clive etwat ko public enterprises he ko tonga timba public enterprises hamena hoko hamena hoko ke tonga timpa alu leva foha ko o Clive Edward ko hai ko David Edward ko yana aloha al ko pule ai pea na hanga leva o mai siaina na ya mauri ai ko mauri na ha ko mauri na andaya ya hai na ya yo manlala hanga leva en autolo o mai siaina en autolo ke ni ha o fakalele ai ha ai tonga timpa pea o na komo ipe ma o ki e o na upapa ko puleanga na komo ipe ki puleanga ko ya agi pot ngawe ko ya au ha fakalele pe au ha he taimin tu ko e pot ngawe ko pa na tutu mo utoki meni mo me akato o mo sio ko o talano ko ni ke lava ke mo sio ki he fu man fe kai puleanga pe akirisi kamata ke o ngoi fu man fe kai paralyze
Kai ke te lava ngau, ko ne mea pe fai ko hao ai kakai funua ke ita, hono hanga koe akirisi oha. E ne hanga koe akirisi tata pune ngai matapa ko toa pe, ke nau kai ha ai mesi e tapaanga tuku hau, kai tuku ke ha, fai e tohina ke toko ni ka taua, pe tuku ke ha, ai ha credit union, ai ha ko whakasatelaite, me hoko mai ko ne coronavirus, lava pe whanau me motu o tiu tātu ma, feitu o mamani a kau whai ako nau available online, ko na hanga akirisi o tata puni pe, kai ke nau fuloko sa ia, nau mea whai ko nau asima, kovi e tawhalao, kovi e tawhalao, kana e more ha se niti ai kai. Halata ke more ha se niti e taha ia. O mo sio ke anga connect, ai pure anga kon pa ko taimini le vai no kwa. O sio mapilo levu kwa. Sio mai koe aki kau tama ko vale pe ko whanonga tau tala mai kau hapai lila. Ma si ko tama akapulu e nia ko hawa tanuhala olo ya apai ni. Pau pea, tama akapulu, hai tama akapulu ato tanuhala ya apai na. E peri taione. Ko ko hawa tanuhala olo ya apai ni. O mo sio kapilo levu, ko fu man fekai ia o ko talatu. Sio mapilo levu ke puri anga koe taimini ko simple a nuku simple ko nau ko whanga manupuna with the same fur simple a pohiva simple katoa sa mi vai pulu he ko pilo levo o sea i Chinese Tonga and China friendship association ko pilo levo o Patalonia to kon Patalonia sa mi vai pulu o mo sio ke fe kau aki ai fu man fe kai ko hambe o sio mai ka pilo levo taimini sio ma pilo levo ko fanga ki kau ta mai na ela makeup neti a dui la ke pa ai nuku ai poi va tone toa ai ku kau ta ma ko ku kau ta ma na te heke ki ke kau he tanu hala he ko pau ke ma wa e ku la miliona pea asia saya moi hau. Ko ne aspia saya moi hau pia ha. Saya ni contractor saya moi hau. Ahon soft close a pong pong. He ko saya moi hau ia. Ko mea saya moi hau o fai ko ha. Ko no running ai project ko to ape mai. Ma apilo levu. He ko fu man fe kai ia. Ai fo nua. Ko fu tahi ne ko gene to ilo ngata moi osi. Ko ne mea ko fai ko follow pe miliona. Whakakau ke o mai ahi wanoa miliona ai fo nua apilo levu. Whakakau. He koe hange koe lau. Si o hifo peka te koe mo family. Pau whaalo to mamai fo ke whakata mai ko ulea tai. Koe kakai ko pani koe o tuau nau whai loto maa oni. Nau whai mea gulelei ko nau kakai. Paka ilonga kakai koe ke nau whai nau tola mea tupo ono. Wal, koe hai mea... He ke mea ni koe ke lava whai hambea. Whai hambea ko kakai. O si pehea to kakai enough. It's enough. O koe ke toe tali o kakai a koe mea koe ni koe lau pisi. Moe mea koe ni koe kai pekai. Ke tala pe koe pani o tua pe moe ha moe. O koe ke toe iai ha foi neave moa foi atamai. Whakakau pehea kakai ke nau kei tai time kai. Kakai don't have passion anymore. Kakai koe ke nau toe tali na tolu e tupo uono. To tonu ke whai ha mea ko whonua. He kui kai ko koe a palopalema. Neongo ko special heart toka. O kulea pe special heart toka. Ke ata pe u whai ala. Ka koho kakai. O mau kei o whai a koe. O ka pau te ke whai ha mea to tonu ke kakai goni. O ko ilo iau koe ke kau koha business. I know that. O ko whaka malo au. He koe taha koe. Ha toki tui. O kui kai ke hau business a koia. Pea hange koia na kai teke taria e koe taimi na ke pare mi ai ke whakalele ha business. He ku ke os ilo ilelei o ku mess up ai kau taki o hange ko tofe fine i he business. Pa koe ke ha business a tu po wono ia. Ka ku ke sio mai ko o nuku pea mo tu ilake pa mo tofe fine. Ke sio mai ke kaka una whai ke whonua. Me ani koe ke ofa. Ko wherewa e lotu mo mea katoa koe ke ofa whakasisu mo ngoi he lau maari e mea kuhala ke masiva ke whai ha mea pehe mo tau whi whai ala ke te ha mea pehe na ke turia Clive Edward ko inga ko hea ko ne pau ko ne ke whai pea Clive Edward ko mo tua e toho pe ki luo Clive Edward mo ne ke lalalo holo pe fu man whekai he ku ne ilo i ko ha ku ne tae eia a loia katoa e whunua ta tau tof pe ke mea ko na koe ai akapulu ai koe koe na hao ki pare mea e koe ni ke ne hangai a poupou e ki mea koe ai a Clive Edward e mo mea na e ikai ke nau teitei tokanga ke mate matonga na ikai ke nau ki teitei tokanga koe nau sio hake pe ke pull out i koe ai kakai whi lau sio a tau malolo koe the best of the best ki nau tolu nau sio koe ia we koe best of the best nau mai ke nau vai ngā tonga mate matonga ha mena e whai nau ona toki nusila re sita kautaha mate matonga koe mea nau tolu
tolo. O mo sio dia heke ko na sio mai pe fu man fe kai ke me a ko te na folo tu se foi pai pa ko ka ngana mai miliona. O si na heke mai. O na heke mai pe ko ya pe haule pare mi ko ni o ha. Po ye ki ai. Ta ko le ato. Ka pa o mo fe nga ke mo whakatahai ai ua ke taha, ka taki. Neongo whika tau hoa ai mo ui, ka he ikai pe, he ikai pe ke lava ke pilo taha, ai whai hala mo whai totonu. Never. They will swim on their own swim lane. E swim pe whai totonu, i ono swim lane, e swim pe whai hala, i ono swim lane. But you know what? Ko hai e malohi mau pe whai totonu. Ko mo whenga mai koe ke ai whai totonu mo whai hala ke na taha, ko tala noa loloa e haere masi sue kai kia mea pe, o ave motolo whamau, i o laku ki heri, e kai pe ke ha mea pe hea ka whakataha, ai wā ke taha, ai whai hala, o lawa ia tale no pere, mo ho e ki o, kau no pere le rei, o mo ata mo mea e nuku, ko nuku e o se maka kai ha a mamani he ne tata e nuku, lotonga launga ki motu ai, ma lotonga whetakai ono, ai whainga ai musico ia, mo mea katoko ia, e o se maka o, tonga mo maka kau no pere, kwa ke te pehat e nuku e kwa no toko ua luani mo mea tata taware pe ia. O mo sio ka kakai pe, pe oske pa na o mai ki whare harea tala mai ki, ke ai ua ke taha, tala no haloloa. Sai, tau hoko mai ke konga wha, ko konga wha, ko e, ako konga wha na oslau atu. Ana oslau atu. Sai. Ko konga wha ko whika kunga ake angahi kuonga pa mo patseti. Sai. Ko umea katoa ko ne uktau tala noa ke ai ke paanga. Uktau tala noa ko ke paanga ke ai paanga ko ke ave ko ke tanuhala. Ko paanga katoa ko to mai me sirini patseti ko e tau tuku hau. Tuku hau ko ai ko na whamatala tu o totongi ko ngai koloa ko ta pekte alo whakatau ko te ngai puha a kita ko mea ko polisi une tana ke stems ai license ngai tu hau katoa ko ia ko mea katoa ko ne utau tala noa ke ai ko una whakahoko ke tanuhala o ku whai ake paanga ko ia. O ku whai ake ai paanga ko ia ko utatana ki ko me e tatuku hau. Hono uhinga ia ko o fie mawai ke ia ke tarea ke tau kau whafofonga ke ia ke na wo tokanga ke ia ke paanga ko ia lea e ko patseti o alu to tonu ai paanga patseti pe ai he best interest ahai best interest akitaua. Hono whakawheka kunga akia oi patseti pe mo ngahi kuonga he ko me akatoa ko na nau fai katoa ko silini katoa ia me kato masiva na nau kai ai me akatoa ko na fai e ngahi pure anga ko ki moa ke sio ke aluka pirole vo se ko wespeki o kai ya osi ko wespeki ko pesete wano ai ko me ai pure anga ko pa anga e pure anga he na ia pa anga pure anga me feka ai ka pa anga pure anga ko fu me mate ko pa anga ai pa anga to tong tu hau e fonua. Kono wheka kunga akia, oi ane afi mo pure anga akirisi, pia mo pure anga koni, pia mo patseti, he koi pa anga ko utatanaki, ko ia unau whai ake nau ngāue. Kono wheka kunga akia. Ko tuik mahine ko ngā whā. Ko konga ni māreva, ko pure anga koe ni pe mono tānaki koe, mono whakamoleki koe patseti. Ae koe ko ostalatu, koe paanga humai ko toa pe patseti, koe paanga me taxpayer, pa mo paanga me fe, paanga ia pe me ngai whanua tu maari ange mo te mokalati ange, o unau tokoni ke ngai whanua langa hake. Sai, koe, o mai koe paanga katoa ko ia, ko ia o kuhanga he pure anga oha o vahe i he whakamahina pea whakatau ke ngai ngawe ko toa pe ai pure anga. Sai, o kumou o sisio atu pe i he taimini ke nau hanga fotu mai aya ai fo i patiseti ko i patiseti deficit. Aia ka pau te whoki ke kuki whakahinohino koe na e whai koe ane nai aia ko i paangai wangi au. Sai, ngawe aki ke kai, mo ngawe ake uhila, pia mo vai, pia mo ngawe ake ute mea lere, alu hake o te au walonoa, pia toi lewa o ki paangai wanoa. Sai, o vale pe ku humai fo i ka venga ha o ki leka ako ko paangai tolu noa. Ka aku toi pe ho paangai wanoa. Sai, ko tolu noa ko ia, o ku
no akia e paanga hongo fulu. Ko paanga hongo fulu ko ia mātua tau whanau I api o kuia ko defesiti. Defesiti patsete ki family ko uhinga he foi kavenga paanga tolnoa ka ko ki patset ko toi paanga uanoa. Ko uhinga e patset defesiti ai pure anga ai ko fa ko taimini. He guna whaka estimated ai income ko e ma ko I he wafe wano wafe wataha eha o mahuluang e whakamoreia I hea mahuluang e whakamoreia e paanga ko e tānaki ko he whonua. Sai. Ko foi mea ko maari ko uhinga ko eha ko foi mea ko maari he o kuikai ke ha o kuikai ke lava foi tanu halaia oha o ta e osi. O ku osi pe foi tanu halaia hono patseti I he foi patset defesiti he ko uhinga ko eha ko uhinga ko project ia ahai project ia ai paremia project ia ai ki pure anga ko koini. Defesiti e ngai feitu katoa. Ngai feitu tana ki anga paanga katoa oku no. Sai. Ko ngai whakahoko whatongia ko ai ko whakahoko, ai ko tanu hala hono whakatata. Oku kai ki ha. Na e totonu ke ha. Na e totonu ke tae malava moeha. Moe tanu hala he koe uhinga oku ha. Oku incapable ai income koe whanua. Oku tuku mai koe ki loto. Kene hanga o ha. Kene hanga o whani. Ai foi ngā ue koe whai ake tanu hala. Ka oku ha. Osi pe tanu hala ia. Osi pe tanu hala ia. He koe uhinga koe ha. Na e whakakau I pe tanu hala ia mei sepitema. Last year he taimi koe na e hoko a paremia. Na e osi whakakau I pe mea ia koe na e whai. E he ngahi financial advisor koe koe a koe whakaongona mai. Na e osi whakakau I pe sepitema. Pea neongo ai defesiti ai income koe ai whanua me he revenue koe o tānaki. Ka e I kai ke tae osi project tanu hala ia. Even oku ha. Oku overestimated ai fo ngā ue ko ia ki he tuonga mo ui ai fo noa whakalukufua I he ene health, I he ene ako, I he ene malu, I he ene umea whilawe I mo tangata. Even umea kātoa ko ia. Defesiti ka ikai peke ha. He koe uhinga ko defesiti oku ikai hange e tospe ko ia ko ki tahine. Foi ka venga o ku panga tau noa ki patseti o whiunga pe mo tola wanoa hei kai ke lava totongi foi ako. He koe uhinga koe ha, he koe uhinga hau defesiti pe au tae malava ke totongi until e alue ki family o ha kore mai mono brother mai mua tola ngo full ke whakakakato ake ako ki tahine sai. O lava ia whakakakato ako ki tahine ake paanga ngo full na e kore mai koe mono toko ua. Totongi ako o si kaiha mo ua ia ke toko ua. Oksio, koe foi palo pare ma o kui kai ke ha, o kui kai ke ngata ia he kuha, hoko se ini, he incapable ai ha, ai foi patseti. Foi patseti ko e ki family o kuanoa, incapable he ko expenses o kui olunga, pe ha auleva kore mai mea sione, o mai leva tapuni. O se ako lava, kaiha, mo ua ke sione. O ku to o whainga ta ame ki family kai. Neo ngau totongi ako ka kuha po ua kasione. O kei hoko pe ai ha. Foi paloparema. Koe me atatau I he deficit koe ni. Ka kohono ke heni. Deficit e income. Koe ngawe hala ua. Ngawe hala u whiunga ia mo panga fia. 5 miliona. Tau pehe tau ai peha fika whakatata pe kia ka teu toki kumi. Ai foi fika totono. Tau pehe ko tanu hala. O paanga e teu miliona. Teu miliona. Ai tanu hala. Pea ose hala katakatoa ko tonga ne talanoa ko paremia. E vari tae hala katakatoa pe tonga. Pa whakatatau ke foi tau e whae ai foi ngāwe ko ia. O mousio ke foi tau e whae ai ngāwe ko ia. E whetongi ki nau tolu next year. Ka koe uhinga ko ia. Koe foi patseti o kulere mai financial ia. Koe foi tanu hala o kulere foi financial ia via. Ua, e lele he wafe wanoa ke wafe wataha o ende dia I sune o tok 5 November te nau toi ai mo foi patset tatau pe mahalo toi defecit pe e wafe wataha wafe woa. O mo sio ke fika masiko au go ngo sio ke fangafu ata mai ai ka financial advisor ko ni dang. For i tanu hala ko ni. Wafe wanoa wafe wataha a lere koe foi patseti o ngata
I sune tau kahau. Te nau toi kurieti mo fo I pad set tanu hala ke wafe wataha wafe wowa he toki liu ki nau tolu I Novema ka kua osi pasi aiha. Ai fo I sirini tanu hala. O mo sia ke whakamana wahe e nau whai e mea katoa koni. O ku whakamana wahe ia ke sio a aku o kou ilo ngaue ai paanga he taimi o whakamoreki ai mo ngaue ai paanga he taimi o kuha o tānaki mai ki loto ke pufu. Whakatu tāmaki ke anga ko e kusio o ka pau te nau tō katoa. Katoa katoa whi mau ki nau algo nau api katoa kakai katoa. Sami wai pulu, ai e lavu lavu, ai te vita lave mau, ai pohiwa toneto, ai vuna whaotisia, ai akosita, ai vavata hui, ai poastei. Whi mau ki nau algo nau api. Mo sio ke foi mea kou maari. Hao foi patseti deficit, ko tanu hala o feunga mo paanga e fiha miliona ko ni ko unau ai. O ku totonu foki ke oa na alava hea ai foi tanu hala. He ko uhinga ko hea no e foi patseti o tatau to fe mo mea ko ki family. No e patseti deficit he tauni, totonu ke ta e ose hala. Ka okuha. O ku tae osi hala, o osi ongo mai ma te vita lave mau whaka amuia ke fi moava e pōta mo puna whakapuna kai alo ke Amerika kore ta kai olo ka ai. Moutia, o ku nau osi whakakau e nau tonu, ai fo I kore koe o kou talatu. Ai fo I kore koe e alua pita kore kasione ke mai hongo fulu ke tā pune ako pea ma pune ako ki kaiha ke mo ua pea pita kasione koe paanga hongo fulu ka ua rewa pea kutotongi. Aeni o kou talatu, deficit, kai ke lava tanu halang deficit. Kai tala mai pe ea, e fai pe tanu halaya, he koe uhinga koa, o taritara te vita lave mau ke awa ngai pota, kai hau aloha, o fai e kore whakahe matai muri, keha, ke o mai ha no, keha, ke whakaha ua ke fufoi project tanu hala kai ha, kai mo ua pure anga ki he, peka pau te nau mātuko nau o katoko nau api, I he tau kaha ui Novema, kai tu ona he fu mo ua ke totongi e nau kui, o mo sio, masi kainga, koa ko ngoi au masori mo ne au fui tano e poni, langa kulu o kuia, o mo sio ke mea koe whakatu tāmaki. O mo sio ke ai bekai. E lava, ke ta whaia e ta tūtūni ke whakapoto. Ka kai e whonua. Ko ku ta utu pen ke au ki Novema tau ka hau e kai te utoi malolo ha foi uike. E ku tuki mononofo ngai ngau e ko toi pureanga ke mahino ko mo watamai. Mahino, pēr te utoi kau hono filia te kakai. O ku lelei, ko tau kau whafofonga wharearea, katoa e taimini. There's no one amount them o ne ilo financial criteria. O wikai kau penia kau tuki lalo. O nau taktaha pe, nau taktaha malae, I taktaha ako na nau whai. He o nau playa te itala mau. Pohi wa toa ko mea ko nau whatu mai ko, o eke mai, tu koe ke ilo patset, ko hai patset, na te ke whau ka patset. Because none of them with financial, none of them. O koe gata. Seaos, na ako ekonomika koutui, o whawhai seaos e ngai tari ko tope, whawhai maari, he uku iai e ne ilokia. All of them, hala. Hala mo financial background, mo skills. He koe oke whare koe ha, lao mo paanga, koe whare koe lao mo paanga. You must know e lao, you must know e paanga, ka in ke te lava ti peite loto whare area. Mea unau sio lalo mai, e ki kikelingi a ti la mau. Ko sea ai ko ni te to ke hanga fai no hino nge ke pacheti ai ka sia o mo sio ke sio lalo mo sio ke sio lalo kai ko tu ka ku ni mai o mahalo ko o sia foi por kala ma ko bon ka te ke o se pacheti fu ma lolo e ta tala no te da hokot ke me ma ke ko ke ska lavlavu ko kole fa mato ata ten ke kitai ni kona ko na ke tohi maga te au pata tala no fa le mo ko pa kwao ke tai mini o ko te ke tohi mai ko ka te o ko amanaki he ka ke lili ho fa kau me ya lavu so maga te au ka tata ko ka pau une totongi pa anga ko pe atu hata ne pa anga ka te ko ngaka o te ke toile ke si kai pe ko pa anga ke osi o kai po totono ko ke kai pa anga ke osi pa o te ke ni fia ko kata kai pe ko pa anga ke osi pa ke ha pe ko ke ho ko pe fa ka iloi
Koe mea katoa hangena o palo mesat ka te koe, e whai he movementi ai whakailo ko ia. You are not alone. O tau lue whakata, ka hei kai ke maulawa hopo i ho totonu, ko koe pete ke lava hao, o whai e mea katoa ko ia. Tō whihau tohi atu, kai ke te response. Ko tohi ko to tau kete, o kore an kai ke reat ka te koe, o ko tari at ka te koe, pa koe ka keisi e nia, o maa maa he to o koe e hau. Koe keisi ma mafa au pito e nia, ai toho koe ni, ke a te au pa kou whie mau ke whaneong, o ku where, pe a koe ku, no fo koe ni, e iai fo i special hard toka, ata pe he poe taha, koe ku tala noa ata pe ke lau. Koe ne ofi atu koe ai whiri, te tala noa taha ke a teki nau tolu hono katoa, ai toko walu koe na heke, kamata me nau pepe, aluha ke wau ke taimin. Hei kai, ke uto e hanga e au o whaka, ai hatoko taha ke toi manawa. Toki me ai a mou tolu kakai, ke mou hanga whiri, ho mou whakafofonga. Ta koia o kukore at koe ni ke kitahine kona ta whitoi aki, please talk to me. How o tohi maka te au, he ko osi ka mata whai ngāwe, ke mea koia. Sai. Koe mea hoko hake rewa, ko no tuku aki, o tonga tapu uluaki e hangai laivi a kakai koe ke uloi pukunau ilo a mea pe ikai mo lau e ako pe ikai. Koe pehe koa koe whoki atu a siaosi me Amerikani o whoki atu a siaosi o aia piven ke hoko koe takia o ea. Koe ku eke atu. O ka pāna e whotu e siaosi a piven ke hoko koe taki, ko hano kovi. Ko hamea mo itai ai. Kamea mo itai ke kwa ko te itai ho fai ha whakafofonga whare harea mo hako atimi ha tutuuni. Tutuuni halape ko itai. O ka pauna ai siao sa piven ke hoko ko taki o whahinga mea e ko haha no kovi. Neongo o ostala mai siao ko mea ko loi katoa mea ko ia ko tuku aki ko ia o halape au tae mo oni. Hamea mo hanga yo tau te fitoen ke patoa e kure atu. Ka pau ko au o mo fehi ai lau mai ka te au. Lau haton maka te au. To e telefoni o tā maka te au ke tatala noa. Tuku hono ai ke pehe o ku kau masiao si ka te au. Pe ko kau pe au ka siao si. Of course ko matoto mamu siao si pandeongo pe ala siao si pe a te kau pe amu siao si. Kau hala tata. Ko siao si o de fratonton noa ke tuku kape. Ko siao si o tamai ke aie. Ko siao si o ku ne fai ho mou loto ke mou ilo ia e poni. Ko au kai. O ke ke ta fai me pe siao si te fai koe pau. O ska pa ke to Italia ne meiri o sa au ke ua. Ko siao si o feinga ke uma o e loto ofa mo fai no tataki ke tonu anga himea katoa ko mo fei a mai ka te au. Kai ke la vai e au fai foi mea ko ia e ko ke hanga o ko foi maman. Papa ko mo itako ita mai ka te au. Ko weni o ko asia tu lau mai ka te au. Le mai ka te au, tohi mai ka te au. Peko o tohi messenger mai ka tapiri ko he messenger ke ona ke toi fe tohi mai ko ka te au. Ai e mea mo oni he ko mea e tu loa e patoa. Ai e mea ko mo oni o ko koret ka te motor. Pea ko piven o ku neongo fai ko mea ko ki tonga tap fitu mo loto ke alfa fonga falearea. Kako piven o ko loto au ke hauia o tautu i ha office to tono e tangata o hoko ko to ta sekretari ke office to tono e tangata. He ko en. Ko tohi ko ka te au. Tirila hata tongi ako. Ko tohi ka tirila na ngai popula tahaun taha ko pehe mo pehe ko ke lava ai. Tirila ai moha ko fale. Tirila ko kupenga o mea. Tirila ai ako ko whanau. Tirila fe alu ki muri kai kato tongi. Tirila from everywhere. Ko ngā ue ahai. Ngā ue office to tona tangata. O to ton ke tautu ha sekretari i ai kai ha. Kai laini taha kakai mo nau fie mauki ai. Pea ko mea lewa. Ai mumeni o whai ko ha. Kono supply ai office to tono e tangata ia i he budget every year ke ha ke lava o tokoni i ai ha ai kakai ko na e fie mau e akiris ke tokoni i ko ha ko masiva te au fie mau a piven ke nofo holo ia siaosi ki hono lalanga o mea ko ni ko office to tono e tangata I don't care poko ha mo lau mau teke mo lau to fotu a mea o tu pa ke te whanonga ka taha ko ke ne lava fotu a mea tu ko ia au fie mau a piven ke na umataha mo siaosi ke teu ke fotu ai office to tona tangata kai lava ke supply ne pacheti ke ne hanga to te fu mea ko mo ko ma ai fie ma ko ka kai tala mai ka te au ke tala ke office to tona tangata pe provide he movement ni ai financial pacheti ke lava satisfy I need ai kakai te ne sai leva ko a foundation ko lalo ai ko tau tokanga ke ai ko grassroots ko fo no pa fe feka
ai mea katoa, e fefeka whaka politikare, e fefeka whaka ekonomika, e fefeka whaka sosiale, oka fefeka lalo. Pe ai whai fefeka koea me whia, me office to tono e tangata ke launga kai kakai, everyday whekau ak mo nau kere kere, whekau ak mo no tānau tole kau polisi, whekau ak mo nau whanau o abuse, whekau ak mo mari o tā, mea katoa ko office to tono e tangata o to tono ke open. Pako piven tangata to tono ki ai. Ka neongo ia, o ko toi fia ke hua piven ki whare area. Pa koe ngāwe maloi ko ni ke lava ke ha, ke lava ka whafofonga fo o. Ke lava ke naulanga ki whare area. Hegu nau tautu mai moi skills ke he piven ko le rei, ko whane, ko hai ko ai na lava, hai ko ai lanu mata, seri tu akalau tom whapaya. Kakai katoa ko nau hau muna tomu. Skills o fefeka au pito ke nau huki whare area. Oua na nau tae huki whare area. Ko ia. Ko tu ik mahina fo ita whaaki ko ia. Ko ngā whaosi ko ngāua mu meni me whamalo. Ia o hange ko nau o si whamalo at ka tek mōtolo ane nai o whikau ak me ngāue. Ko au ne lava pe ngāue ko situasio ke ngāue taha. Tai mini ko lotonga whae fo i palani ngāue ko koe mu meni. Ke mea koe hoko at koe ki ai koe mu meni. Ko mea ko o si lava ko whamalo mo u ngāue lotonga lere tai mini ku iai ngai kakai unau toka ngai. Toka ngai ate saloni mo ne timi ate langa katoa koe. Toka ngai ate kau mea koe ela e langa hatu koe sio. Tai mini tau vahe pehe responsibility and the people participate by their own self. Nobody backing for anything. Toki lava ate ne konga ua koe oe taiolo sisi, lava ate konga ulu akina. Vahe imai pe fo i kakai na whai tamano o wafe ko ia. Toi vahe imai fo i kakai ke whai tamano whaafe pa toki inform mai atala mai koe sirinia u toi pe tirila ta koe fo i whai to ofe unga pe mo tamano wafe. Peke a tae whengata ia. Kakata pe foi wike pe ua mao ta mano wafe. Kakata pe he mao foi ngau. It's just throwing away ia te ia pe. O wikai ki ia hatate ne. Alo, kore whamamate he ke lava. Kore whamamate kai. Lava pe ngawe ia te ia pe. Whawhangai. Plaiuti e ki he te rila. Ume a kai e ko o si tau te fukonte na tute. Fleti hala take hata whengata ia. Ko mea lewa a aku o whai, kono whenga i ke ha, kono whenga i ke create ha income, ke wha o ki hea, ke kato mu meni, ke oa te nawala ke nauha, pat seti ka lava ke nawala pe ke ha, ke mea o create ko e au, ke fua a ke whatongia o ha, o mu meni. Ae o kuha, ae o haua container mea kai ko ki Amerikani. Ko ne haua container ko ki Amerikani o kuha. O kulava whakatawat o mai sirin ko ya o ha, o tokon ke ngawe. Ae o ave fu container ki Australia. Ke lava ke ha, ke whakatawe mea ko ya hu ke nau pange. Ae o ave fu container mea kai ki whea. Te teo ki aia container mea kai ki Afgi New Zealand. Ko hai o ne whai katoa, ai ngawe ko ya tilila. O ko whai hono organize ke benefit ya hai, ke benefit ya e mumeni. Ko nau tolu nau hanga ha, fotu e patseti ke office to tono e tangata. Motoka nga e ha, a masiva ai ko kamata ko hono langa. Ko whai ko ia, ko whai e hai, whai e whine koni. Whine koni, o ne whao e patseti ko ia. Pa o ikai ko uhinga e piato a kuia, o ke uwhie lahi ai. Ka koe ku talatu ko ngā uno e mumeni, o koe ke ngā unu pe ia ia tae aha palani ngā ue. O kuiai, e ne palani ngā ue. Pa ko ne palani ngā ue tefito, ke au ke wafe wataha, ko ne lava fuotu, ha panke pe ko ha financial institution, pa lava ke whakahingoa, ko hingoa akirisi. Ka lava ia, pe lava mo kau whakafofonga fo o hu ki whare area, pa ko taimi au ha, o kuifu ai tokoto, ai ha, ai tama ngā ue, he olunga ki hea, o olunga ke ne ngā ue. Pa kulotonga iai moe system my insurance, kulotonga developer taimin, participate tai moe konga kata, patoa toko lai, pop pe ai text ko sio hake ko nau tolu nau fia pe nau ngawe nau tolu ai ke mau nau siri ni mo mea he ava ko na pule ngate nau o sivi o ne osi ko te sio ata ta ane o tilila ko mea ko tolu afe o tilila ko mea ko afe tu tilila ko mea ta hafi ni mangea ko e kiva ngea we
o mo sia ko mea ko create ke fatu mari ai massiva ka ko ha ho mo mea fai ko te pe ke a pule lulu ka ha malanga mai te mo lau makatea ko te pe ke ha ka posta tu ka vai moana ko lau makatea ko te pe ke ha ka fai ka vale fa aluma ke ko lau makatea mo ha ke ka to asi mai kere a voice mo to ka ngai ai kere a voice ko mea ke he ko ka mo mea pa ka te mo pule fai te riha o mau ofa he kere a voice he ko fotunga mo imisia a krisi. It is not because of you guys pa ko ke mau ke rea ta ke mea ko ni ka tek motor he na mau ka no tala no ai mea ka to ko ni o tokia o ke tunga tai mini of my family pa ko mo ha ke ai ke mo pule no sila ke pehe ke sio ata american pa ke sio ata australia o mo asi ko audience mo ha mo ka ke mo ma ho mo ma asi mea ne ka ke mo ka wai na mo fe tai ne nga we ya mea ko ya please o ai ke faka o mai faka asi mai he imisi o agrisi ke o mai fa ai ke pehe o get back ke hai kai mo tol be ko vi ai e ko tu gon ho ka va tu u ko ni ko e pato hai kai pe ke to nga unuia kai o le va ko faka fok mai pure anga va le va ke tu financial institution ko o ko parani ki ai ke lava he pato ke ne puke a fo economica a fo noa ka nonga longo amo va lao o wa mo palan behe I don't think so but anyway o go ofat ka tek motor o ofala ya ka tek motor ko tu na ma ha mo me ta por kala mai poni te ta te fanonga pe ke fale ale ho ka au pa to ya ngai me ma ke me ai te to asia tu pe to naki o fa no fra mai no ko si o fatongia ia na tu ku mai e helo la mama e fonua pe tu ku kape ne ngo te ke lava tu ku kape ka go ofat ka tek motor. Good night, everyone. Bye.